ngarai khui ge jila hi o ching ran man de le ka miss na atam khu mi sar no ata ngai tu mu tu ai da avunga bing la chodai sar da khui action ga za sal la action ning ga sar chila hili pam da le thum ko tong la la ma sa thu ti khamati mang la ka hada teo kha no wi bu sa ji stretch sa khui lo da teo kha ring pha mai mra we I wi hi la zangau gi jine ar mai nam ti gi ji ya okay pa mi pa ya re ning snai re presentation jing ran ma man da le chi ye ning shi ye hang li shit ngai ye ina hida da stage sam ka phang hi rawi lukham shan manga aina nei da khui ngai la ka TMNL na shi wi ka thana ga la na shi executive speaking na la ili phani ung mi da apam hi khami wang ning shi jang khadai ro kho ga chi hi phong shok lu shit ngai da le ka jang khat hang lo ji ka ili them thang mei khame la ka ina khamatu li lang khar da athum na machan ga sangli matha mai khar da wa shungi ji mi ki chung khala le ji ne kha ili ach na shi na decision ari hang hai da decision khui la ga ili chu sa ga mi ning shi na kho da phong shok lu shit ngai da le ari la khar naw bing jingu mai na yang kha wa ili experience le me khar khai or lairik tam ga khui ji kha ishi doctor kya shi ga pa ya le da le ili them mai khar gi ji la chung kha jang ji ne kha ina ach mu tu gi ji I wi experience ati shur da ina thang ji da experience sa da kle I wing so no bing na experience sa da kle itu mi Tangkhul chinao as a whole na experience sa da kle healing sun la ga mu tu ngai ji ne I wi topic na wellness of women chinao bing wi pha mai khwai wi wang chaw re le yang wellness of women and beauty pageant ngala khang han ka jang ki chi wi matang le mu tu gi ji ne ki chung kha chi wak le focus ma sa America iwa wellness hili ki chung kha focus angai National Women Child Development li ina hi akshi matu hai nei webinar le yang chi ina hi reputation sala la ki kama tham nei da khuye because ari hon atam hili wellness ke ji kana nai de I ma chu khuye na thum le sa da ma chuk lak ta le re chi ina how go phokli Iwa tu khom du hi thak na jit la chini ya bu nam karang ga hey na tak la ga nom di ba em kon nim la ga na ngala shok la ga na ma di gi chi kho de ili warn sak zak zak chine ila try sare ka clear sa la ga na phapta ga bai mong ina ithum sun ngrum se ina preparation ga sa hili ka chang khatwa ku chung ga cha ngala naw yang I thum ka tha or struggle sa da le ga chunga chik tha wi li focus sa ji ne kha vu wa ping la rajang da ring phana na thum na khui la ga o inaung la vu I wi naung ra ping na ari hon wi struggle ari struggle sa da le hi la moyang da na khui la ga na thum na la atam na che kha thi shur da na naung la vu ping li la re la khawi tha da deal ga sa hi work ma sa lim re che na ji jing na ko khui na ka teo kha wang chon la bai da khui e wa General wellness jika it is individual subjective experiences of overall life satisfaction ji wellness jika iwi ji akava iwi wang hina phamai thui hai re ji iwang okay that is my wellness the in a khuye ta da khui sai kha hi ku chung kha bulk aina rata gi jine itum mai sai na zata se wellness ji adamli spiritual la jang pai social la jang pai economic la jang pai occupation la jang pai physical mental emotional in a touch sagi ji ba jiang physical mental emotional ari economic ji akhawe shi them thang mai bi ya ga leidale Jaina spiritual jika akama ojam than min ram tu yaura jin I ji ping li chung khama sa zulumre physical mental emotional itumi pusarin itum na ning na phungdak le burden ki akhahi katha da ngawa tara example ko tonga mang wata paim kho jen itum na ari feel sa dak le itum na face sa dak le hili ngasun laga matu nga ye acha khre wa wellness ye ka pha je ka khili kla ji pasa ka exam khle hi o tha ka phai re as ava pasa am thalak te ava mak za lag ne gi hili wellness sa khui sa jitla ka ari hon ve chi tha da la mu khui pai thuri yang it goes beyond pasa healthy sala gain ka pom le lang kha da wa khai la arwa pusa le healthy sara ningrin le healthy sara no emotions le healthy sar plungra chimaning kha okthui gi gi hi sakla ka ha atamra ga haine chena aru hi firstly physical le na hapokse firstly nang han ngai ishi li ra jang dak le ko tonga I exercise sai gi bi ashi pang thang ga ing la exercise ka gishi ka gazat ishi doctor ba sa phul ngai chi idum dom phap tai re ya amang la o jamang la o hibak la ka jang da le chena Okay, khani ki thum kham chung kho ishi awang ra ping bam sa thula okay lui khwa ya khaji ba jing te kho che arama ra re okay na thum exercise sa dak le ji songai nai ila sai che ne ila hi matu ki shap ne inam sa sa ni ji imam tim re
so physical no disease kazan makhlei gi hina physically fit sai re gi hi itum ara mahang pai thure jene hili itum na khayang adam chi tharan itum khalatawi pusali care go khui itumi pusali kazan malai khwai wang da malai rang lakha care go khui ba jili wellness gi hi beisa jine jene itum shinau bing hi wajingkum mukda phanga ka shungai khawa r sangma man ghaini ina mahang sala theiser da khleine aging process si 25 ka shungai na thei phokau gi jine mathala ga na iwa 25 lang lang khai ne ya chi e na take care ga sa hi kana jine khawa ithumna 25 30 35 40 kai sai chi salala ithumna pusahi mathala ga na care khui da lekha ithumi mental emotional hi mathala ga care khui da lekha no we process of aging ba ji kitio kha hui wing sak pai jine hi ba hi wa scientifically proved na ya jen hi ithum yang rumra ina hili o aging process si kitio ko huisang khangsak che adam saran itumi skin sexa ghai or itumi amikik de ko lupi sa ghai or itum ramana ka discoloration yang skin smooth masaluiji brown color kitio dio jang ghai or skin text kitio dio jang ghai himangli hangmaning mne khaba hili wellness ikain hadang hang khai thada ka tong li focus sa jine mental gi itum arama touch sa se yo hili itumi digestive system la jangau gi jine hormonal imbalances hila jang sarau gi jine hili nak chung khata chim sal yumra athang doctor na hang mi khai chi pusaga thada mathar chili ko tong hajang sar khai ne tina ri itum na focus sa gi ji hina to stay fit and healthy itum exercise up lung ra gi hili I hangai jine consistently exercise ka sa achu sa akama tangau khanau tang sa nextly tangau ka jiba maning la thanga chi da na achu pung khai sala akama la pung khai khanau tang la pung khai jiba ji ngajek se ari hi jaina physical exercise kachi hi wa ina khang jari exercise say it involves physical dedication sangai lagai ni ipusa mathak vai wang jo workout chau se kachi ba hi darkar sa jine nana otsa laga physical exercise ka satam chitharan what will you feel your no we heartbeat hila thak mai kharaura your body will be warming up yang ya sharon la kha shokra hada physically hada dedicated sa lagai na workout ka sa ina just for the sake yeah to nai re ne gishi ko work ba se gi hing tai kho jiba ji chi thada hangai chain hang lu shit ngai sleep enough to perform enough exercise hi kup la gain mazang rang la khaya matha la gain ba pi khui phlung ra awa ba ping main sa da naung ra bi wi ning ko choti wangai na ji machuk la nga ya ma pi ka pai nga chei la na na kham chu gai na nga chei pai re ji ki ilo machuk ge sha bu wang sha ba wang ma chuk la ma pi lui ge yang chi na nga chei re ji kha kha ba hang lui shit ngai na wi pa sa hi ma tha da hai se ji ka na wi naung ra bi ji na na ma tha da nga nau khui ngai fi ye ji kha we have to sleep enough 6 to 8 hours pung truk tu chi shat thi na pi phlung re na ma tha da ga bi adam ji tharan na na o cha khangai ping ji la sa khui shap ki ji ne cheina hi ko tong hina itumi aging gi hila thakla gain khar ji khiba sangai do iwa mrangai lag mane rer gai ring phala le da le re kha ari chang we mrangai tha rang ya chi aina hi ki tiao kha slow down sak vai wang exercise ga hi kana na ye ji hangai atha hangai da 4 to 5 times a week akli shini thang le ye hili phanga thang wan exercise hap lung gi ji ne khani thang exercise ha pai re thang kha rest ha pai re ji thili ka thum thang laga ji chamsa da 30 minutes how 10 20 ji exercise maning mane yang jiba ji banana da relax sa sai dak sa mane 30 minutes ji ka shung sak phlung re no wi busa hina na mathang sangai da le khawa chi ena hydration tir khamang ithum shong ba tir mamang da amane maning kharnaw bing la naw bing la cha khamang ba hi cha sugar shim shi eng khamang ba ji jiba ji ning chang ji nek chang khat jiba ji be healthy ma samne ari green tea yaw ra da khle ji jiba anti aging jiba ji na chung khai thum le help sa ji ne cha mangai phlong ka sugar ba ji te o kha teu ta me se jiba ji hangai jena hydration gi ji kana nai tir khamang ji kana nai mayo clinic da youth bing ba national bing ba thei da le re kharnaw bing chung jam thei samre mayo clinic ki overall oguthuili thei khai trusted sala khai shitsang pai la khai clinic a khawya ming ne ashina khi hangle je ka 2.5 liters per day khani tangkhai liter hi itum tari hi mang phlungi jini ji itumi pusana jitar gar sai ji kho chi ena itum tir khamang hile mamlang sangai ne tir wa samphang sar dak lein dam nimla phaisa khleya na la ma khleya na la ka thema na la mang khama ba na la tir hi samphang e chena tir khamang ba ji mamlang sangai ne chi ena itum na kashai ga shakhi care khui phlung ra food that we eat and consume itum care khui phlung ra
direct hangok ne ishi shongba abanga bi khaini na wang hom surge lam thamla hi bai lag changkat bi healthy sa ji thingnai na ba ge shemdala kara thum the process sama man da jili no we basali help masagi ji chung kha zangau ga da ari na jo na awo na ari give up saula aba na ari give up saula ki pa kha give up masamre kha no we basaji healthy sala gain ok thingai da le kha chila mu chukyang sila ke ji he hangai I we preparation li we hi ma jang ji ne kha ach khana wing chung kha zangai ta da addition ge de sang khai ko je ne I we tu hi chung ma yaw lo pai kha phyo mi lo chi e na I thum na ari ke shakza shai mang da khlei ba hi le itum pasana darkar ga sa nutrients chi ko tong amazang mane chi wangai na itum mirror plungai ka food supplements la ka khu hi darkar sani ka te iwa machuke la ka itum agents itum hi agents ne yang itum agents bing wa itum zinkum liwa ngoni me da theijit la shapshi bing na rare me khar da theijit la hi khiwangla ji kha findings akali ka da hangla ji itum spices indians and masalas itum shinju gu shaidam ni lotus wi root ji lotus wi ang yung ga tha ko tong itum na spices kachung kha consume sa da le hi itum age li kachung kha delay sa mi ji hibahi itumi perks ne chao sayang itum ka shakzali jang phlong khainda kha arava pop culture right Korean shoga kha miar now being Korean style oppa chung kha zatale manimla western style western cowboy chung kha zatale hikitha ra ga jang ina ramen noodles package ina khara noodles bing hi mainly focus ji hiwak wa thui khai dale chi shai kha man mei jim tha chopstick sing dei kha man mei jim tha changkhat ve thuma chopsticks ma sing thei sam de pop culture khungoi na sing thei phok naw ji ne ningla che na hik dai man me khai tha hau ga da athumli thum de yanga mai hau ga da athumi culture athumi ka shai ga shak ji ithum na shi kha okay ithum la thum thai re da ma chuk ji dala ka ile hang lo je kha wa athum wi hili ithum na ka shili acha maram re ga sang shi khlai se ka package ka shai ga shak healthy ma ka sa bing hi shi wa ma na kha wa ithumi busa khla de ithum destroy sa phokai re chen anything that comes in a package coverly pack sa zag zag la khra hi wa like it's most of those are termed unhealthy healthy ma sa mane da khui jili fats carbohydrates ko chung kha pack sang rum la rang hai ne chili na na ji shai mang da le khawa na we physically no we healthily chung ke effects are means the working women example working women ji ko otsa khangla now be it in a jamsa the government job sa dale ila jang hai ne government job mang ka sabing in the working women manim ko lui khwa bing la jangai re entrepreneurs bing la jangai re beauticians bing la jangai re otsa dak lengla naw ka tong jang hai ne hiping hiwa atam le jidla atam mak le wang in jo huere jo noodles mang ji jo thakla gain cup chili trick sa sangai lamang shayau ke chipachi because home cooked meal wang atam le thu chile even luckily even lucky sala gain ishavu le yaw de ishavu na prepare sam yaw da even ari chang wa gaza sam phang de le khai imang bo mau ni je ilachi thamra we chi eina macha ga pha jili I play ma sam ne yang khai itum na try sang sangai proper home cooked meal ba hili focus sang sangai restaurant li wa gaza ji hada manda khale akchi family dinner hada ring phai kha every time ayar we na za sai je kha iwi wang wa no wi wang wa unhealthy sorry because itum li ve da mang na ga hai thumo itum wa za cha la ka 100 ga zo la ka mathala ka ni itumi ba hin healthy sa mai khar ri ne je na avu wang ra be restaurant lim wa za rer mane de ya itum shi wa ga cha ma shin da mam chung sangai ne ji ba ji na ga shang naw bing na masam phang khar ba ji ba ji ne ji hangai je ena organic food si ari honwa lui khawa hi har ga chung khala sang phogar de hi pai hi wa pusali sa na ga ji ne je ena lui khawa na in khi hang rayang khawa hi pai hi ma pham ne ji da hangai organic itum na consume ga sadam taran ari honi pollution ga chung kha leida khle hi itum ne healthy foods ga shaidam san tin le itum healthy ga chung kha benefits are Chena vitamin C and D hi to me aging li chung ka kana ji ne hi sunrise in la sampang ra sunrise in la sampang re ja tam li ngushun lo bong da jing ham li ma hai ba mau se ji ba maning kho khawang thor thak ka thui bing na thaireng ga thor thak ka thui adam li ka shi kha jing ham li shok pam go khui gi chi to me skin li kana na hi ji khong la na bing ngalam thangai da le khawa hi wi routine ba hi follow sang sangai ka overexposure na jingham ni sang na zat khai dam ji tharan skin cancer on bai kho no we skin hi affects out the hina no we wang gazat akhang sa thui hai bai lu shi chitla chi e na hi ba hi
sunrise la darkar sa ye ka over sana khai hila ma pham kho ge ji hang lu shit ngai chi e na ina athang hang ji cut down sugar intake sugar hi cut down sa plung re sugar is the number one criminal of aging sugar hi we itum thakla ge na sar nga sa gi ji hi we na gazat ka chung khala le ji athang doctor na hangai sa re chi gazat chi we if massage lu ge khawa itum thakla gen sar ga sang hi main sa the sugar hi la zangi ji kho chi e na ngala naw bing le dem ning itum cream ga thala ma tai mane ki ba na ji tha teng naw itum johnson's mang te itum pro plus mang itum moisturizer mang te ar hi mang khmu tayar kho gi ji hangai ki wang le ji khawa na na sunscreen ma te khawa na wi skin hi affects our laka it can cause skin cancer ina thang khang ji skin hi sa zu khai dam sa hi na ga zat on bai ji on thuyai bai kho chi e na sunscreen hi te phlung re amai le yang online nei nang na dak leng so na chung khala le de le na shavu wang na shawa wang na cream lo mi lo yang aman sakna khaili focus ma sa sa la na lo shap chi lo ming sangai cream ga te hi itum skin li chung ka protect sa ji ne 3 hours he wanna to maintain masara America main sa dang lanaw bing every 3 hours renew sa lo example na pung 7 li sunscreen te sangai ka pung 11 no we back li pung zadai laga yang pung 11 li kiteo ka mi mga li te lo jim ning ne washroom ka pha khuilo yang pung 11 li te sang khui je na pung 3 li te sang khui da zada na we skin ji care khuing sangai ke wangle ji kha nglanawa ka sa da shinawa ka sa da ithum khlata outer ithumi ayar hi care go khui hi kanala kai gi ji hilam focus anga lushite ari honwa ayar shongwa itumna athang western culture ji ngkhun sang khui ga haiji chakshimang khun sang khui khai maning la ari hon atam live national being live instead of sugar fruit aina ga shem sugar being any exchange sami phokhaidla sugar from plum bananas kiki maido che aina shem sugar ba hi arami chai phok haidala chen hi kidai le ithum ke teu kha shigu khui da ka sai Jena athangwi exercise ka hangji hi exercise hi pai sa phlung re gi malem kho na yong phlung re or na dance sa phlung re gi malem kho it can be any exercise na zat ngai ka zat lo yong ai ka yong lo dance ngai ka sa lo gym ma ngai ka valo but not everybody have the privilege to go to gym chi luxury gym ma kleilang vai gym ma wakher or atam khuishok khra langwai khawa chima wasa lakhi kham thamne ari honwa youtube li la ko tong azang mi ai de exercise ka ta da sar ga chi chi eina avu bing na la ngothor thak ku thui bing na ga shi na mei ji sa sang hai la ga shi ga yong lo 30 minutes ya thak la ga na ba mu yong ram re kha sharen ri ji ti o ko shong sok lo 30 minutes 5 days 2 days zadlo thangha break khilo je na 3 days continue sa lo thang ji da sa khawa no pasali preparation ma mi thu kha chila na li help ma sa mri ji kho che ina ina thang khang ji na thum ot ku chung kha sa hai da exercise ma sa le ki sa rik le ki ji ba je physical chores ina physical exercising te kho mindfully present the ina athang hang khai ji yang na ot ka sai na exercise ka sa hinga te hangi ji kho ina kham ning ne them thang mai bing na pha shok khai ne chen hi ba hi ma shung da le re ku dong li survey sa la go hi kham shung kho do khusho ka haine thaga ithum le apply sa pai ra yang chena physical chores in a physical exercising ate ye chena avanga ping na la khazat nga sangai awanga bing ma hanglo ji kha ithum tangkhul chong chung jaw ot mang ma la ga ba mani ngthor thi lo pre na cha khu jang miaw ra pet we na thi la ga isha ba long tha da cho mimi cha ji mangau se ji kha bedroom ni khu jang miaw ra yang chena ara awanga bing me exercise atam hi chung me da sam phang gi ji ne no wi sa hi fit sa la ga in hang sangai avu naungra bing wang na mok pe ngai mla yang thaga exercise hi sa phlong re lakhain masaram da iwa makang la ngai na pam fi khi masa sa lik sa ra dal aring lang dal machuk lak ta le re khaba sang sangai healthy sa la ngai na pam sangai jaina yoga la sa pai pilates la sa pai ina khang hi national bing phap tar ya or in a hangai the YouTube we channel yang lo in a main sa the follow sa eva hanamili da akhale ali follow sai so no we shimli yoga mat or non exercise sa mat lo khyo or if you want to add some weight you can get dumbbells kideo ko khilo or dumbbells some khuirer ka tru bottle half liter baji jikhni sing la kala sa pai so shimli la sa pai gai ne in your own comfort zone yang khab exercise ka sa hi ba kana na consistent sala kaina he na 100% guarantee vam sam kho na exercise sa hauda 100% na wi ka zat ka tong o khui thiaw ra ga ji vam lem kho khawa na li shokki gi ji we na ka ti na wa ngak mi pai gi ji ne ti no mning ne ka chung kha ngak mi pai mra we ya je ne exercise ba sa phlung ra
hina nawi issues ku chung khala relief sami mrawi le hang logica or action ke tiena khakza itum ari hon pre now bing action lagzar la kazar la ke veinsly problem khale hi ke changkhat vai exercise ka sai ke chung ke help sai ji chena na tumli chi sang sangai and then arihon atam hili main sa the shinau bing we're so insecure about our weight yang thauna khaiwang or kauna khaiwang ukhnang da leida khle kachung khale mili compare sa laga ya awi thada kau ngayang figure da ngayang or kauna khai bing na ya teo kha pasa ma tha me khangayang chitha leide khai ba hi you have to work it out na thauna kha na teo kha kauda exercise sa no ya na kau nai kha teo kha weight gain sangai kha chi will exercise le salo na gym kazat le khai ji i ma them kho ji ba ji i ma sa zum ra yang kha na kazat ma le la na thauna khai wang ina maram le lo khnang ka pam la na workout ma sangai kha then don't complain lam salo na chang shi da klen da maning la khawa na sarar da le kha sa la ka shem khui lo ji nei wa na winning ka chang phsa ji shem khui pai kha kazat le da mang thu pai thu kha ji ba raw pang li le I ma thei thu re yang doctors ping la consult sa la ga ji ba sa pai re chena hili research kathem thang mai bing the research sala phag shok hina khikla ji khai itum shinau bing hiwa we are nurturers by nature semka khami katom ka khami example now ka prain tang da wa shung khai ne hiang itum khang thei la ka hai nurture sa thei la ka hai itum nature li jang hai la chene itum ba healthy ga sa strong ga sa hi kana na hi ji healthy sa lak aina na healthy ma sa tu khana wi naw ra bing la avuna healthy masala now ka phra now ji kuchung ga healthy masam de jena itumi nurture sa thu hoga da ituma pang phlungi jine fit sala ga in lei phlungi jine gazat lei ga hai jiwa itum tha da check up sa khui laga yang khui maman pai re yang chiba ji itach masali ge yo repeat la masalu ge khawa ari hi itum pasa matha lak sei je khawa in hang khai da de exercise imam lai se itum nurturers nga sa hoga da strong sala ga in lei vai thang chi da try sa se and then hiva thada run la shaki name nim la itim wa pangla kai hada we are the strongest creation gi hi hangai laga shinau bing arihon atam hiliva problem gu chung khale re infertility breast cervical cancer kuchung khalei dale hi gdong hi of course doctor li consult ka sai consult ka sa khangunui la khawina na healthy habits jena chatka phogai ka keteu kha suita mai ni ka da lama chuke na khalata na pusa mathala ka healthy sala ka in haya khawa and then learn to recognize your body limits itum lala working women bing lala yang avu wangra bing lala otsai da achu kupsang phulung ra da sa ba hi vana wi pasa sa zu phulung aura chi e na hi ba hi wa keteu ka me lan ji da kar sa kho lan ji ma lei thu ka naungra bing ka thada like tamra ka ban na lan ji nga tan sa dei da na pasa ka za la ga na thi ai ka na wi naungra ji khipa na naura ya chi e na wi limit si theng sa ngai o I pasa na ma phung ra thu re I aji wang sa ma ok ne akhama kupsang nau ge chi pa hi athang ame yugan na hang khai ta 3 2 1 ji lak tangam lo na sing dak le yot pak lai gela hai taw lo yang 3 2 1 ji la hai taw lo laka rest sa khui lo ki wang le ja akhama le fi khnau thang le fi na aja sa ko phulung ra je ka ji ba no wi sa na khla ta sa shma nau gi ji ne ji ba ji ma sang sa ngai mane itum na ari hili discuss dak le ko tong hi physical wellness pusa hi ga da healthy sa la gain haira ga ji wi discussion ne and then kiwangai ne itum healthy sala khai mirin khring hidar kar sagla je akhawa exercise ka hidar kar sagla je akhawa itum na pasa ga za khai tam chitharan or itumi mentally well masatu je adam chitharan itum ning machuk na aida abnormally thin lo on thui bai jila hada kau the khai yang ning mring phala to the ning mring pha tu ka pasa mam thara luim de kau the khai or akhala lefi ningmring phalak stress mar nai ka stubborn fats ku chung ka gain za khai mil le khoi wing so na khale aning stress le phogai ji in theu ge ji ne khiwang a thau fu shok phogau ge ji ne stubborn fats hoi ji liang je ne hila shok pai ji ne je na again and again exercise ka sai kana na ye itum ne healthy lifestyle khring hi khiwang kana ukla ji ka itum heart disease la control samira it will control our blood pressure la cheni itumi stamina la increase samira miar now being main sa da ari honwa football turf ka thak chung ka show miar de walo wang reo lo maning or itum wa ground le de le say free ne hi wa pisa la pe im samre nga reo lo chile exercise ne mindfully present ta yang che
Chena Gigi itumi self esteem la busa mira na healthy salagan le ka exercise ko ga ning ring pha mai de thada nga veng khamai thada yang pusala ning la nga veng khamai tha jitla chen itumi self esteem la busa mi jitla chena hili weight loss sangai la weight gain sangai la hen adjust sa bai ser khaine chena overall them thang khamai bing na phasho khaya thi sure da exercise na katong hili help sa gi jine itumi brain function le help sa jine so brain function li help ka sa dam jitaran many chronic diseases hil control sa ka shobi pang shap le jine tha ga exercise sa we kan khna hi kya kha chungai ra yang maning la yong phogo se abung ra bi akhama ba hi pu yai sa ye ngador da ga yong ga zat li yang kha chile itum mak shim ra yang pasam thak bai ka sa le katong sa gi jine jena are itum na physical jili tangai sa se mental and emotional health hiba hi kana na ari hon teenagers ping la depression ga zada klei thai teenagers ping ning jot na da klei class 8 9 ga gai na lechnau le phok khai ne lechnau le la kai khai wi ning ga jot ma khang khrer ya ki ning jot klei I thengai ji no class 8 9 8 9 na lekshi kai ga kai wi ning ga jot ki ning jot la klei yang I thengai but I ji ma thai thure ka ba ari hon wi depression ji ha vu ba ping na careless adam khwing sangai ne no wi naw ning jodai re ji kana diagnose sa khwilo Kiwangle jika arihon wi national being a day after COVID ko kaiwi national being in as oja side ilaka thai ngatai hang khai generation akhara khai da sa jine hada control la sa shimeji laka ning hak me ai ka jika ning la mahak lak ji ning la tyo mai luiji laka maram le la suicide la sa pa pha ji hili la shokai sare forgive me in offense ai ke ili phyomi lo khawa maram makhlei le la thada thi khai Ivo ma thingai da na thum thingai ya ma thingai da ne ka na sna de na jin tha da suicide sa khai hada ma chuk yang sai thigai ku khai ne mi rin ji avu wa bing wang la ma phning mi so na bing wang la ma phning mi ya ining jo dai re da lak suicide sa khai hili okay overdose lag chu khazang da le yang hiba issue si dong na thei da klene da I open sa lagai na hang bai da phaninge chi na mental and emotional hibi khani hizat ngurum ji ne it goes hand in hand ka mental ba in a bigger body ne emotional ba in a smaller body ne ka hili mental ba hi no mental health maintain sangai ji ka every morning give yourself 15 to 30 minutes yang thorthang ma thui bing we hilam samro khang thorha ka thui hila kana na ji hangai 15 to 30 minutes hi na khlata ataming sangai emotional health che na we feelings na we na keepningly na we ning chot atam na we ring ka pha atam hi emotion hilik donga changsar ga haine che na arihon doctor jang de lekha ili phyo melo itum hi ba koi doctor ba cho zai re dak zat vai he tak ari na yang ka firstly chi ma warang lekha na we lifestyle na ka tha da ring de le na healthy habits kutong maintain sa lak ta le la chi yang sa ngai ai fi chi yang sa kai wi thili na we ari medication hi ba hi ipasa khak zawi kham nim ko ning khak zawi khang ko ya pasa khak zawi ba ji itachim samra da hangar kwa thang ya ning khak zawi khang ko na ning jo cho nai kha na depress sai kha na anxiety attack sa hai kha ba na kisara doctor li first bang sa kaim ne psychiatrist li direct bang sa ngaim ne in hili mature jadam ni iwing so no clinical psychologist laye china pilates instructor laye internationally approved counselor laye athumi gu tong ali ngasan lage I prepare sa ji nei because I wanted to be practical yeah phapta ga bai na hangai je na I knowledge mang na lam ma shungram ra ji theo da china ojam than mi le kol sa ji ne oja shina we wellness li I mature I ba thada ratio pong lag de okay et sangai je I ka tong ai le jan ga jek la ra khang ning ne Jadi ina shoy sala imang nag shoy nim ko kuji hangai lushite anyway athumi bangain I da matui da clinic coming back na chot na khai dam chi tharan chili na khla te khiwat khai khle yang ji firstly diagnose sang sangai firstly healthy habits in a khang ji routine ba ji maintain sa se na stressful sala khai na ningmring par lak thu ka communicate yang khrajan salo Kibali sara na shit kasang miya kali kiwangle jige itum hangram ne morga sap chung naida chi na trust sala khai miya kali kharjan salo iwa ishavule kharjan sai iktivung rali kharjan sai iwa katong hange iwa akhalamang thum ne ina chot khai dam jidaran so like that I have my family no iwangla aktivung rabing la mashi sang bai chung khale kho phongla gain hangre ajon wu ya kharang pai khu khai aktivula le jine
so ji chi chang bai lak la phyo mi lo in offense ga ka hi shok tak le ne itu mi ratio pam li la jena na shi chang gi ji mi a khali pha khoi lo la ka communicate na khiwang ning cho da na khimra mai na ya khana cho tha ji ji khran sa lo ali khran sa khai li nang veng sang re 100% ila experience sa khai ne ing veng sang e ing so na ujung khang veng sang e because ing so na ujung khali ili khran ka sa le ye so like that na shi chang bai la khai so na li la khran sa pai or the itu mi spiritual leaders being pastor being na mi shi chang bai jung khali ho shi chang bai ji pha khoi lo ya mi shi chang bai le jang kha to wo he life in la zat le ashma comments la za ra ba I don't care anymore I'm at the stage where I don't care ya jaina hada pastor being na shi chang bai mai thui gi ji oja ba ji li consult sa lo ji mani in kana we mi rin che shore ya consult sang sangai or na khlata na khi sangai it could be cooking na za thangai la gardening painting singing playing instruments na ning chang ji hada 15 to 30 minutes ta sabom lo it will help you relieve na we hada stress you relieve sare jin hada atam mi lo na khlata yang give yourself time hada lag sala in hang khai da painting la da sa kha nga chang shi la ga lang pong pong I thum chang wi yaro na nga thor du nga zin la sa bam lo mai sum zat ka zat mi le kho jiba nga te re ya kha ban na sa kha ji sa lo kha atam wi alung le jina na wi mental health li chung khang chon re main sa de in hang khai de idum shinau bing wi itumi body image li ka chung kha focus ai important issues of today important issues of modern day yang itum shinau bing ba main sa da body shaming yang ya jiba wi ka thau na wa ji tight dress ji la ka da sang ji klai thau tu nei na example pray now bing thau tu nei na tight sa da ra dai ya yang mu ji ya ri kham ra yang hi body shaming hoi wa abu ba bing la unconsciously unintentionally zang khai no wo ka thau na bing da tight dress ma sang bai ne ma lem ne kakao na bing na tight masang bai ne malem ne hi bai itum tang phlong ra hi namaram sa da shinau bing wang hi big issue ng sa ji ne ili me akhane ya na liwa dress im paglang ne bai na da da dress ang klei ji iwi uklung khma sa zu khai da yang hi mang ning ne shinau go tong ne jen hi itum stop sa phlong instead na ne yang laga khamtha ji ya I like your dress na we dress I matha nai ve or na ali ma pak tha phlong thu kha ba so na close bing ma hang mi bai no dress you say ma pag ne say tak te shinaw la kadem lem la hade encouragement ba ai na hang sangai because we are very fragile itum shinaw bi fragile sa nai wo ti na mang khang ai na la pang kai da chitla ti na mang khang ai na la chari pop yang itum la strong sa thei na da la kamra khali maram le la chari shok ba ji ila phap mak ta kai itum shinaw bi da shem phlong khai re I believe China ari hon with technology social media he crying a comparison scroll sa laga yang chili wang la kham tha da ithum le iwi social media yang no hangla se ji ka ili ma thak me ku chu khazang da le re iwi azak hi ne hadam tong mi shi chang bai mne yang social media le you will upload your best ari hon wa action ke teu kha thau nai khang khun jang ga bai la le ya amik te na teu nai khang khun ka ga bai la le ya ta ga da shi chang shi do la na ji li yang la ga ning chot pam ji la hi mai ni shi na wing le hangai ji ne active long la jang hai ne hi le Shinaw bing stog saga ba myang la na mak them lem ne shinaw bing na iwa hilik jung hom miyang ne because I don't have the time also kai ba hi ba no we mental health li sa zuna ho ji hangai stop compare ma sang sangai lium ne and then no we na follow sa ba we yang la ka ya ha awi thadam tha khayang de ning ma tyong sangai lium ne atang ama urine la hangai ithum hi ning tyong na ye ji ba hi ila ma yang ai hi ning ma tyong sangai ne because na khla da nali knowing so no bali maning chang lak chi miara akhana nali ning chang pai tha kha ban ni we uniqueness sing te gi jim ning la yang ning la na knowing so no ba yo khama tha de yang ga sa la ga a bali maning la na bali yang ngai khame mi gu chung khale de le ji de la hi ba hi le mind hi divert sa twing sa ngai ye ithum bible verse la hangai you are fearfully and wonderfully made ke chi Psalms 139 le ya rivana atam jang la gai na matha la gai ni ithum li shem gai ne gi ji pa ji mam lang sa gai ne so stop comparing to people and people you follow on Instagram on Facebook on Twitter athum ni compare ma sa lui lo
hi itumi mental health in emotional health ne hi chung khadar kar sa ji ne laga itumna mental health in emotional health hili struggle sa shon the lekha I want you to participate kada da participate sara local events phalo aru example local events aru hi local event laktala te namely hi shokle yarun ngalak chung kha hiling chon the le kai wa pazat le re la pagzat bing jin ya I mirin masak ngai I sakhwai makle hi la sakhwai ot ngurut akhane hi dai li phalo le itum very shipping wa church activities li involve sa pai hi we ikjung hamathai thure kha ICTPCI church wa every Thursday hi youth worship shimkur li wa jine atam leida le kha chikthali involve salo hina na we mental health li ikjung kai help sa gi jine na khi khamsa le shimli pam thuai ka chipa jiwa chibaji vanali chung khatanar haura yang militanar gi jimnim ne nalitanar haura chena activities phalo youth ramwi khui tangwi ktong li khi shok ta lekla otmang wala ktong li jang ga jiwa latluida jiwa masalo khana nang chon khran chon khangi jile atam yang laga na wi lairik pa vaitam khshok hai wi thile or nana sagi ji sa khai wi thile kto athum ayarli la shok la wa khang chon ji sang sangai or funny videos yang mobile hili funny videos yang laga manangai la khai mai pak mi long wi khang na dam thai ithum shi khaning mang weng sang la chile ithumi stress ithumi mental health lik chung kai help sa ji ne ji ba ji yang sangai abu wa bing li yang sangai ar han wa chung cha android phone sing sarar sei mani ishabu long la Instagram sing phok khai ne ithumne sami ji ni je ishabu ba kata tha khar kining chang naw de ithumne chu page chi phami laga ji pha khai le style za thi ar chu na rakhui pai khai ne so like that abu wa na thumna sak ngai na thumi talent khlei ji ku chung kha IG li sam hang bai ji ne chu na na we stress ji relief salo na naw mer na na lining jot ngsak sho nai kha no naw mer li mayang lui no yang phone li yang lo bat atam khaira ji ba ji hang lu shin ngai jene hile hang khai da otmang wala sa khai ngai sa ba mai khava ithumi fruit of idleness khi khlai je khava ithumi ning he devil's workshop ng saura Proverbs 16 le hang khai da idle mind he live a devil's workshop ng saura he devil's workshop ng saura je kha example in a khi kha otmang wala shimle pa mai kha substance abuse example jamkhor khamang bingin se ado wa mangau se jaura lust sinau ko chopping na sinau pha thuyaura yang chena gossip mi wi sui ma tu ngai la khai pre na chung kha hi ot ka sabing na ngalang ga zarbing mai ina thai tha ka chung kha mam tim kho simli ot mang bala pam khongrum bing na ma tu ye chena anger mulung khawat maram ma leila ot mang wa thula thaga hik dong haina wi uklung li rat tip sang phlung aure chi eina an idle mind is devil's workshop ka ji himam lang sak ngai mane fruit of idleness aka hangai nei idle ga sawi slender sa khong rokwi mi wi tui mi li kham sha tui jakashi hi khi le je kham jamsa da ari chang hi issue amai som tai amai jaus ne ana TMNL president sat le aina ari hi jamsa de thmi lighting la ana match te ka tek ta sharai la candle sharai re jause jina Chinese whisper game da khale de abu ba bing ma thei le yo ili jamsa da mi akhana pau hangaura tha ka ina akpali hangaura jena hang bishona last ba ju pau je man ngai na jitla so he fruit of idleness hi lizang jitla ina jamsa da an candle match stick light sa khai wi thili cho ana za da charari ji ko o khali o to to shim ju dai ri ji ko khale le o aram ji ju khu dai ri ji yang fruit of idleness hi otma khangwali tu ya kha shamsang kha hina maram sa da mi chung khawi mirin wa sashman mi khaidala hiba pai fe character assassination da akhala le hina khikla je khawa ashinang lawu ji na mathe futhi lo khai ni ste lagak sai khambom ni ji kho ali la le shid le yi ji kho nui da kar khi le jin da inang han khangai akhana lako prina ba ji mathe akhara jo nang thikai ba ji ramwi kharnau dong awi shimni party sabam le yi ji kho example na jing zek da nui kan kha ki sampang ngan ngai ji mi ki chung kai hi victim sa da le ila victim ne as in mi na muti ngai na ji le ile jena da ma khali le cho nai da otma sangai le covid atam ba ithum la otma wala ning ko che hang khawai mele lo ungpam thui ji ne ji li shabuna siasa mi shabuli khran sa la ida da thui ning lui ji ne but I'm strongly standing yang so like that
thada mang ning kara luigi ji mi chung khalei kho itum celebrities ku chung kha suicide sair kho celebrities ve itum thei da thein da itum ine hilig thei naw shnaw khni thum la leng kak thi khai shinaw ya leg shikai la ka mai jik lai don't want to say but no we character assassinate sa khai jina maram sa laga mi chung kho mi rin sa shima naw gi jitla da ga chui more ji gi ban phungra nana phungla shimkhuri ku cho jin na wa khang milla jin na we khomor hi control sara yang ie na ha phokta ila mathar nam kho ien ha phokta khomor control sara iwa hi movement hi zat ngai na jine itum tangkhul naw bing itumi khomor control sara yang extra chung khala sangai re chena ning hi mring phara thu ka practice gratitude every morning thor ga chi da every morning no we anxiety attack li help sa jine ila ta mak le anxiety attack yang in sai anxiety attack je shock ka high ot china mi nei li zakshinam tu mi khai china ngya ga bia dam li ta thui kham tuk ya hada heart attack ka sa da laga heartbeat tak ta raisa laga thada khak ma sui khra atam ba jitla what do I pray ise ha sa jitla ja dam li so like that practice gratitude every morning hi angla naw bing chung kai victim sa da le re I da ma hang sho khleng mane I know many are victim to this practice gratitude okay I am good I am beautiful or I'm grateful for my life or think about nan yo in achi ji miksho hi khi ka phasa shik le yang I achi hi khi ot kup sang shik le yang chi ba ji nguthor wak ji si sangai la ka ithuma vreshi sa thi hauga da what do we need to do ithuma se ha sang sangai iwa main sa da bible ji at least bangai la verse akhmang la pang sangai sa ka na li help sare kiwang le ji ka ithumi bible hi wa Old Testament liver khrajan kam thak chung khala zange New Testament ba hi ithum na Bible matam ma da je ka chung kha I phap ma dar mane so example job we lyric jipa khawa intellectual hada poetic exchange sa khon rok thada sakla ge I jiba ji log chung kha phap ma dar mane but the verses I can understand I try to think about it meditate on it hiba hi chung kha help sare ithum very shi liver nana hiba hi chung kha lyric them thang mai la khai bing le hang khai athum hi argu sangai la ke nana khipa le ke express masar thu kha vibra li hang lo chiba hi bai them thang mai bing chung kham myam no wo ke iliva apply sai iliva iwang vai help ku chung kha sai so na thum le help sa da le ka I chiba ji li focus sang sangai na ka gratitude to practice sara and in a hang khai da mind your own business ya na khlata na sagi ji khikla ji mang mind sa lo mi wi khong nai wi yam koi ling shan yang la ka ya khiba ji khong nai wi har zat likhla da ma ba yang lo ya na khala ta na wi yam koi li akai zat le la ba sam tha sho ko lo mi wi yam koi ya na shu yam koi wi ak hi nei da ba khu sho khami kai ba maning shi mer kho jena mind your own business na khala ta na khisaran khla sang yi khla ji ba ji li yang sangai detox salo na we negative energy ji na likhi wat le khla yang laga o ili hi wat chi thai ve ji khawa try to control it yang I hi ma pha thura thang hi try sao ne gi ji ba ji leng sangai hi ga hangai ni hi thar dang hai thai yang kha in experience sa dak le in struggle sa dak le ko tong hi phone de share sa dak le ko na khlata in hang hai da ask yourself in a ji khi ka phasa paira training your mind to be positive yang no we negative energy ji nam shokho hi start your day with a good thought yang ayawi khongnai nani mer tha thang mung ro khai ji nang thor dak thil ai a ji we na nei tu ya khamang hang khuila ga goi da ma thui ma thukla ta tangos ne phyo mi ro gos ne chu mi ro gos ne da thu kham thuk pa ji na no we wang ma mental and emotional health ji na chung kai help sare them thang me bing na la hang khai ko ithum le la sai so hina physical exercise ba je in a thang hangai re hina no we mental exercise ne hina mental and emotional exercise ne hi ba hi ithum day to day kana na e ithumi pusai ne ithumi ning hi ba connect sa shon ji ne ithu in hang khai thada ningmring pha kha pusala color la mam thalum ne yang glow la ma leilum ne ningmring pha kha likewise pusamam tha thu khawa pusa ga shonai khawa ning la mring phar lum ne jen hi gini thada pang msil la chon ji ne laga encourage sang rok se tangkhul naw beng yang ina oda kha sangai de leje khawa mer ktom milo instead of ya khisa de le miss khuye da miss khu beng ma kuin dok ma khlei beng ma ngai ji ba ji maning la
hada ya thaga anaji sare ji ka aji we feel liba mathem samra de yang thaga jiba jiling jon miao ke jiba ji machuk na sangai hang lu shit ke hina 100% no we stress khwitu yaw gi jimnim ko atang in exercise ka sa ji na busali akhla mak zalu mre gi jimnim ko da hang thada na ni hi ga sa he na 100% nan mirin ka thar born again sa khai da ning chingri khai da hi jibe hina ensure sam ko nali cover it will help you a lot because it helped me and my family a lot shishim khuli chungkha help sai what do we do ishi family will zakshi wak chung khale ko cover we practice forgiveness ishavu na hangshone ai phyo miao long la na ga tha da jik tha jili da hangshone phyo gumi ji practice yang ai na sai ma phyo khmi adam lo chung khale ko yang ma phyo mi le la ga ti ta hang mi khai chung khale la ga tu theo la hang mi re je khawa mai tha da hang mi re jin da ya ka we practice forgiveness hada ka da phyo mi re ji practice sai it comes from my mom so hili ina aka focus ha in women of mental and physical abuse shinau bing abuse soldier ga sa shinau chung khale le abuse ji kha jamsa da ar okay abu wak chung khale jang dale awang ra bing na jam naw mangwela print na ka dai back yang na han matha da mahang mani back no we rights kido mi wi nong la bu de no we property la maning hen na plungai kha shim kuli khran saw no ya na ali khile sagi jimning de jang khat ba hi khar na mang ning ne pre da bing tu ya ba la ma tu chon ji mi le jitla pre na bing la hi bing hi i thum na la da pang mui jitla jeni ine hili khang ba na wi khyon lam ning ne na wi khyon ta khipali khyon ga phen nim ko kaba abuse kaji hiba yamam shung phlung mne je hangai sinaw na lamya naw li pangga ga yamam shung phlung mne ge ji iba hangai main sa da acha khre na practice sara khai sinaw bing ba hina naw le yaw ga da khang mi la ga jamang long shaw la ma pi bai la khang la ga kapam ba je yang sangai na wili ki problem le dele na khara wili ki problem le dele ngazek nga sangai ina thang khang ji communicate ta khang ji jan ngazek nga sangai khimain mirin pai da na chot laga pamru do yang voice sang sangai shim khurli khrajan sang sangai ini hi da nani khrajan masa khui pai thu khava pastor lila or nani wishim khurlila khrajan sang sangai na ye iba hi practical masa khle ji ima them kho kai liver practical ga sala thai because ina mi ina thai kui khai jong khala le yaw da yang khrajan ka sa negotiation na kha khra hi jong ka kana ye da phaninge soldier masa la thumbam la ga nei iba khang yaw ga nei iba ngala naun da iba phyo mi phlung gi ji nei iba khang thai phlung gi gi ne phana kho ngala naw li hi ga jang hi khanim khang ga thai gentleness ga jiwa bible na la maya ji ne healing ala ga shok hoye kha sometimes no wing allow shock china no we ning kaing sakanali chot nga sakla no we mirin kring we kan khna thei ma thei thu khawa haga china ga changkhat na khamshung sa hada soldiers halak tak leila je hangai if a voice out sang sangai main sa da shinau aka sa de abuse kai sexual abuse yang ithum shong wak chung ga ma hang shok mane because khya na kana ma yaula ya no we mental health no we ning hi shuyau gi jim hudliwa no we mina nali aya shinau ji baji thai da hang gi ji muhudli ba ining chor laga ining shui la thai mang geri sa la pamau ge ji shinau chung mei da le kha ga janghat ve hi healthy masalak mane ge ji hangai ina gang li ba pai na ge ji thai I know it's not easy im samne because I have friends who are sexually abused jingum nar mamanda experiences ko chung khala samphang ji ne wing so na chung khabam ning ne ina thai khani ge thumba le kha what do they do clinical psychologists le atum visit sai counselors being le visit sai na ok thule declare ma sangai ka you need a counselor chimning kha na we mirin ji paralyze saura je na abuse ke ji mom shung phlung mane ke ji iva stand sangai kho awang raping na thum na pang mai khare biologically we are built different na thum na pang mai phlung e khai thum li na pang per khawai na live run la rights ma mimne migumo na la rights ma mimne ya na la na ne na privilege la na privilege ne or boyfriend girlfriend le hi chung ka shok khai ne arava ki pa le ke excuse ma samne hi ba ka tong li abuse shok sir dak le ne election now ne ji la ka shaw mi khai chung ka le ji ne phap ma da ji le ilimra shok ma de I phap ma da ji ga ma thai tur kho ji wang li phyo mi lo ka ve abusive it's not solution to anything and there is no reasonable excuse for abuse ya na le actually abuse ai ka ya imali pai da ya ining chot nai da I pai mistake sa khai ni pai mistake maning lang
strong ne hi jeni hi ba hi mir naw la shi naw la iwa hi ba hi strong sala against stand sangai na likpa na ka rights ma mi mne gi hi iwa tha da communicate pa sang sangai yang hi ba hi ne better way ne communicate sang sangai jena hi abusive hi soldier sa la ka depress aura ning zat ka za haura chili suicidal thoughts ina thang hang khai chi na depression le ai khawa like na lonely sa shon aura hopelessness I khisa or I mirin kring da karma sa thure chi la raura easily irritated kati no mang chi na la nali mai khung sak na ji tala na depress sa pokai khawa yang jina losing interest na na re la ka shabu wen hang gai je kha akata rangai na ka hi depress ai ka kata lam rangai lu ge ji la like that hada na na ning chang la khai ji la na la sangai shun sala na lam sangai lim rai na depress ai ka because you are feeling hopeless I makana thura da ma chu khain da yang jini hui victim hi ma sang sangai mane anxiety attack no depression no ko tong hi communicate first sang sangai instead of pang mazangrang la communication healing sangai prevention of both depression with anxiety is not entirely possible wa masam ko he prevent tang da tang bai meaning ne slow pace in a zat ki gi ne ka tong hi itum hi khangshar da kar sai re arwa development hi a kharai ra se yang khlata la machuk sak lo machuk yang lo chamsa da nali mina nani chamsa da boyfriend and girlfriend no break her ni nga mu sho nai khawa mi a khamang wi problem maning samra se it takes two to tangle jijia khani wi problem le da le re je na chi pa ji yang sangai o na na mirin li regret sa gi ji ot kuchung kham sang sangai ne khami kumon da regret ka sa ot wa sa phlung ru kho Alexander Pope na wi essay of criticism yes chili kabi ghai tha da to err is human da ana kabi de literature students bing na thaire hi yarong la bing na chung mai thaire itumi gumo sa thu hau gada mistake teo teo wa thada leisa shon gi jile itumi ka major mistake pa chi commit masa wa itum ko chung ka try ga sa ta kar sai hi ba hi communication ina ko chung ka ram ra we in ka phaning tha kha communicate sa khangai sang sangai gratitude practice chila sang sangai self assess salo I will khion de le ina king chei bai de le yang sang sangai empower one another in athang hang khai ta ta ka maina beauty pageant gachi hila hang hai tha da khalate accept ka sa gaji na wo beauty pageant hiling la naw bing ku chung khara da khle hi I mathai re ina sa shapre ila akhane da ra da khle na wo acceptance hi wen how phok chi na wo itum shong ma beauty pageant ji ya ngala khang yan ji ba khang ser naw bing na sai ne jik tha ji ba ngala ma tha ngala kham da bing ma mang ma sa re yang arhan mangala kham da bing thang mai chung khle kho arhan mangala ma tha sa re kho power of makeup la ra ta khai ne yang jena mindset nge cheng sangai ya vu wang ra bing le la mainly beauty pageant hi wangala khang yan ye katong ana khang yan ji ga khang yan ji do anyway jine hi ba thang khamai bing na ka sa nei ji hangai ye thang khamai bing ne khwang ka sa nei ji ro do stage li khang ning hi ka pai maning de na dum mang ning yang lak rang ji la jang ma kho I ba stage li khang ning he ka pai ning ne phaning ga saji lam malai sir ne shaba na khale stage fright khale kidar khong theina ji ne stage ka khai je apang ga le wa khla malai da kali zat li khla ma thai thu da kup ka sang mang ma ji ne hi stage ka ning khlo da kha ajing li sa ka ka them khong ka theina yang so like that stage li khang ning hi pai ning ne khashinaw bing ning laga question answer nga han da khle chi ena tang da ka ti na mang la answer sarar da le de thaka awili akhawa le da le de maning mla real khawa articulated talk yang bahar chak zak laga zat soft sala in zat ka the hi ta he na khui sai arwang che re chila genuineness realness sili focus ha pokai re arwa laga beauty pageant hili kachung kha ithum na ring pha mai thui gi ji na khigla ji khang sot naw kachung kha sa ko khui social skill hi kachung kha tam khui ji ne yari long le ka tha da jangra example or stage presentation mi mangali ka tha da ningra example yang sense of humor in a hili matu gu mayang chitha se cho laka chi pingai ore mning la hada stress lag teo kha intonation lag teo kha mixa lag da ka hada hi gtong hi iwi wangwa iwi start wa khigla ji ka pageant thinang sai first na church ne because ing nui la kha we na iwa church activities li zangai but main sa da miwi mangali mathala kai nang ning shap ka hai gi iliva beauty pageant thina groom sami ji ne
laka beauty pageant hi khiwang kanau gla jika itu mi heritage itu mi culture itu mi traditional attire hi ila hanglak lo jika main sa de sinau bing ne hi display sa ko phok ai ne hi importance thei phok chi ne da la hang bai da phaninge khiwang le ji I firstly itu mi traditional attire hi aming akal am thei samne by heart sa ko full shok chi ne illegally ka I traditional attire in a sang dak le hi khigla dang han ka I khing han ga ra da kar I gdong a thei re because by heart sa haula Bahar masa sala ara thei phok khai dala Jaina pageant hilo kchung kha kana ko shinau bing wang wa hili na tam ko itumna shinau bing li groom ga sadam li soft skill la train sai hard skills la train sai train kchung kha sai hili kchung kha tam khoi khai hina aw mirin li lo kchung kha kana ji ne kan khana hi khili kla je khawa job interview li la he out thada amang chong shok chit la matha me khai because shape saw mu ara job interview li la matha mai da sampang pai jit la example arhan cabin crew air hostess jika thai re ya air hostess bing la naw bing chung kha jang da le mista khai bing le exception le de jiba ji ma thai do so job oriented la sa khai da la example song shim gdong na thai da le maning la song shim ji myar naw ba chi phau na da le youtube li la gdong a chon thang la Mr Friendship International la zat le rubaru Mr India la khui da le aw a hi arava our YouTube channel le followers si akhala le dale ya awi mirin hi hena ara a shem khui phok haidla fitness trainer lang sa dale ana mi chung khali example sa da ring ji thai dale de ni shama sing phlung mur kho itu miya na hui da fit sa kho hi da sa bai kho da ana ring ji thai dale ye thaga pageant hi ma ka nam nei da hangshila bu ba be hi ba khang se ri o sak nei ji malaing sangai hi khang se ro sak mani ne ina pageant li jang kha o ara ili mi kdong an thei khai ne yang thaga ina Pekar kargi ji pang khangi ji teo ko care khui meaw ra gi ji I winningly unintentionally subconsciously hada tip sang mi hai dala so I try to live my best hada mi na pichar mag sa mi rin ji ok thui vai wa I try gi jang khat sai ka pichar wa sa bom me for which I don't mind ki kama tham ne pichar sa lo pichar ga sa ji ne I strong sa mai dang ning ga da khlei ne ka me mi ko mo aka sa da chot na khaya tam le ye itu mi crown hi responsibilities ko chung khapung wa in a khang thada now bing lila I younger generation bing lila I ring ji thei phlung ra yang miss akha sada ring ji thei miss mang mning ne miss akha ga sai nang so da I hi vre shi dala jina vre shi akha sa laga crown carry ga sa wi burden hi ma pai ji dala yang kiwang le ji ga ngala te kho ma tha hau khile sao ji kha Earn sak ba bong ku chung khalai la modeling industry liru no hada hi dirty sala kai na sau sei je khaba ku chung khalai ji dala ari hon abu ba bing ma sha do sugar daddy da ma sha do sugar daddy dang wa da ra hina khik lai je kha khra na bing li na shina bing na nai khoi la ka phaisa hi ya enjoy sa dakle ya ina khipali offense sak vai ka hamnim ko no we ring ka phaji na salo khi khama thamne khaba na we mi rin jina reshi mi rin maring ji theirer ta le khaba itu mi rin wi kan khana hi chung khama le mai de iwa machuke hi ba hi chung kho wang wa practical sa la ba chung wang wa practical ma sam ro kho khuisang ngai bing jina khuisang lo khuisang ngai bing jila I force ma samne yang kha sugar daddy da le khai hi hili miss khuyai re o ngala kam thai re jike hili chung kha advantage chung kha le jitla shina wi advantage chung kha le kho shina wi advantage ka pai maning ne kana wi advantage na ga da shi jin da le khla ga ji jiba ji na khala da mu chung sangai in hi da salo ji thalo mi ji sala le because ile I shortcomings ku chung kha le yaw le yang in hiling ning ma man da pichar ga sa mi chung kha le bom bom re khem tham ne pichar salo yang mak sa bing jin le khuisang lo khem tham ne hada for me it's just the same in the tam khui khangai ji thada if express sangai ji ne chan chui khai a jon thang mega miss north east queer de me thai da le re ga chung khana ana la hang da kachang khat wa ana kachang khat ning shi mi ngai hi rani ji kiwang le je chan chui na I'm beautiful just as I am gajui movement zatte because chanju hina thumna la thei le re chanju na le accept sare she's not very tall miss spring kuyana firstly chuina hailam ning ne ka kaula maning na va plumpy sai but she looks beautiful yeah realness genuineness chi le jit la ali jena I am beautiful just as I am gaji movement hi ana zatte jena awi movement ji li yang no ana mi kya cleaning hak sakai ra ara aga tha ning ka tiong la na ku chung khalai da le re chi wangai na mina awi pusa figure jili to mi society na jat sa nai da hi ka shila expose ka sala masang leng thu wi de khalau lau mang sangi ja hi however she's able to wear what she wanted to wear thaga she is living as an example maning la
jen Australia luang da aka leide Miss Manipur da ala achu Miss India li ala jangre ana ki hangle jika beauty pageant hile ana ki wang zangaya okla jika inclusivity gi hi le ye jine inclusivity le ye da ana ki wang hang okla jika mi ko tong li welcome sa ji le beauty pageant hile ba yang ko tong li welcome sa li able sai re ing ning shop re criteria ji mit sai kha ba ko tong jang bai ji la o na ba tang ko naw ne out na ba mai dei naw ne out ma ji la you'll be able to do it then come join ji inclusivity hadayang brotherhood sisterhood ka ji hi lei ji ta itum ka shi khamang sam ka phangne ka itumi connection hi real sa nai ina chadam ni yen ta khangrum urmila ina rajkumari lin thoisana achira shungda ishiktum akasare sa connection le shon dele aji la na ilik chung kai help sa ji na a hi clinical psychologist na ara hi jena ana mental health in a prepare sa tamli ana chung kai ili help sa e ana ka hangwa khik le ji la ka na khala ta communicate salo communication counselor visit ka sa hi na li help ma sa phlung dal to a cover psychiatrist kutong li psychiatrist li visit vasangai visit vasang sangai da na hangai because medication li lagte ko depend sang sangai da hangai but this is not the first hina first option ba maning ko hina last option mang sang sangai hile ana ku chung khale help sa chine so likewise it me connection hi achira shung da le itu chung hum tu ya iktivu na won sa hai ne gana tu chung hum tu yor ko da im tu ya ka im tu khila ga kyo chi ena ku chung khatam khuye hang khai da we gain more than what we needed to more than what we are prepared for patient kazang hiang ina ya I hi kada da catwalk zatra kada da mium ngali ngning ra jiwa tam khuinga ye gi lilang da ya ra yang no stage presentation la le ra hi dong hi tam khui ga haidala jena na naung la bu na wangai da le khaba afu wa bing ni ma thing sangai mane wang sangai ye because ana jining chang da khle na da chi ina last bagli ina focus sa khangai na khikla je khaba itumi foundation hiba vivrasa thiaugada khnawali well-being of a woman itumna shinaw akawi well-being hili focus au sei je khaba ini khani le gishama sa va vivrajili ngare khung hi darkar sa ye ji hangai because itumi well-being hiba vivrawi liklene itum li vivran inferior sa da masem haimne teu mai da nem mai da ngazan mai da masem haimne itum li va katom khame ba khanga khame ba kajin da vivran am ningla thaka va khangzana jina kapang ajili khanga mi baila maning nem ningla it goes hand in hand khanga khame itum li helper da la hangayang all the semen dik yang adam saran ka helper gaji hiba shimli otsa khame ba o ji hangmanim kho katom khame ba kajine je itumi shina we responsibility si hakla ke je ina itumi well-being wellness of a woman be it physically mentally emotionally he we root hip how say je ka we have to go back to God our creator itumi gshama rally han ungre ge ji hangai the best is lived in relation to God yeah itumi mirin hi mapung phala ga na ring sei je khaba right na anyway relationship ji wi tungli le da hangai because it me ring dak le hi if really kya khang nai da le mang nai da le gi hi it me otsak na hang ji theire da hangayang ta ka otsak na hang ji de in an exemplary life ring da le khaba maybe God is helping me in one way or another because of the relationship I have with him Rana ilimang John milak to okay ina thumi mangali la phonglang in hitadala mam tuileng re ing chi re tharing re kai ma thring ne because I have my fair share of weakness khajida saisa la I know that God is helping me time and again until now and right now too I really iling John the lady he shisang jine because in a prepare maksa ko chung khale im tuirer gaine in a khom tuijili in a prepare maksa ko chung khajang gaine so I believe God is helping me because in hilimang ningrang kai ojali le texang ojai nging urko se asa miolo and I text my mom shavu ingning urko se asa miolo like that because I'm not confident with my knowledge and wisdom I maturer ji im shisang jila because ilithem khame khrna chung khajang dele like them matha me khar tam khui khai chung khajang dele chene ina khamatu hi pichar sak ba chung khala ra sare hili rally pangsham mapo khui thu khawa ik chung kha hang wi aure da I the so chida da sada rally relationship khale hili maingre ungra gachi hangai in example akhama hangai Queen Esther alangala khang yan liwa kajang kathane Queen Esther itum old testament li pa kha thaira ya ahi jili wa jangrai jadam li itumi outer beauty hi kana ye gachi old testament atamen how phokhaine ahi 12 months prepare sami jitlali 12 months hili 6 months pa hi wa awi skin matha khawai ahui matha khawai nganam pha khawai nganam ka pha thawai na ma sach sami ya nganam ka pha sei
la rose chai khai jili rurmi je na rwa mathana the krum sa miao da hi rwai ku bai la thengai la angnam ji aina rik sa ji la iwi angnam hi rose thadang nam thui khai la ji da prepare sa mi ji la khaba ali itum very shipping na khiwang phani ungau khla ge ji khaba her relationship with god li phani ung e ji la maning la ana mordecai awe uncle li cho are iwa jang ur kho iwang se ha sa mi lo iwi yur go dong ana iwang se ha sa mi lo da ana po khu ung je 3 days fasting yur gudong ana sesa kami wangai na ana ana awungawi mikyan zu khui sam ka phangji syak sa manga aina nei da chung kha emphasize sai bible li iwa shi changai ji baji la kiwa ngala kham ta ka chung kha lei da lei la ka maning mla chi aina makeup sa ka thai bing le mia raw bing makeup ka sai na kham than da hang na de ithmo makeup mak sang la naw ning changai ya arhon cream mak thai ngla naw ki pa le do nglam khui li lo maning cream mak deng la no ki ba le klei jinda lipam mak deng la no ki ba le klei jinda na na wa kha la mak deng la ning chang kha ba lam khuli se yang chi ba ji hang sa ngai we run a semi khai kham tha wi tung hili ma tha me khwai da sa da klei ne ithum ba hili ithum li ma zai la galo because ithum self esteem busak vai ne ithum khala da ma tha ngai ye kha kham da hi akor mang mning la all the semen la hang khai da ithum inner beauty li le ithum tung kho work sare je ne appreciate sa mi lo gi ji nei ba ithum na sa da le appreciation na kha da kar sa de ina na thum na ga hang I da kar ma dam ne ine hi le hang sa le itui ma nei jit la at the end of the day I will want somebody to come and say okay you did well na mi gu mon da ji ning chang ai jit la so outer beauty lag chung kha dakar sa ye itum na cosmetics le emphasize khami hi 700 and 800 before Christ BC li hapok haine khamathang lam tha chem khwai ge ji je na achira shung da ran chem mi khai tung li itum na makeup sa la matha khmei da shok ji hi iwa ku chung kha na thumli la so ji kat ng sangai iwa jang kha da la ya phinaw ina matu rum ngai ji ne ava hi thawi pong li matu gi jin da ya ka na matha mai da ra hang ra sa re hi ne itum mi khang te a khon khai ning ne I ji I sho ne ka ran chem mi khai hi I matha mai ngai ye gi wangai na ka sa ne wangai na itum hi I jang da exemplary life ring vai sara laga okthuina khangche athi shurda abuwa na thumi mindset lang cheng sangai ye na naung la bu na sa khangai otpam jili na lila support sang sangai ye oh air hostess ba khang ga serving ne ma ba baim ne machila ya okay nan ji sa de le ka sai ha ba sa sang mi laga chu hong sangai ye iwa chui ji phung sangai bible la kha lo sang mi laga chu hong sangai ye ya ali thingai kha sangai me gi jina ru hon national wing te hangai ji hi ne wa ili thing ochi I sangai me ji dala I na na ili thing da ba arihan babu babing le like hen me khar da naw ra bing le tam khwe sa re hiwang chipat sai ji ba manim kho khaba naw na sangai da khlei ji le nan la se ha sa khami ai nang so da ko to ma khaba matha khami ji ung shok le lo hon the je na itumi spiritually mentally emotionally back on track he we mentally emotionally with stability emotional stability we stability back on track khuyungau sei je khaba really ngashan khayang takar sai we have to look to God in prayer in dedication we really pangshapo khui dakar sai gi je hangai hi ka hangai na hanglu shi ke I third chawai re gi manim kho ila mi chung khana iliwa jakshi matungai na ye khiwang le mthaim ne khi kham tham ne jen I mra khali phni ji yo I ta ka mai ni I twin sa ga I sa sing la zat khlai ga hang dal I shamli hang ji ne to that extent na but it's okay thada kham tu ji khi kham tham ne kha I thada ning ma khui khrer ngala na ku chung khalai ru kho chi aina let's start minding our own business stay on your lane yang nakla da nan sagi ji samalo yang mi wili pang ma wa thri sang hai se na mi wi naung la ji da hang zali na wi naung la wa kali zat le na ma thaim re because kachi ja shi wi wa ki pa na ga ki kamra hang re mi wi ka thai man da chi aina ya I wi naung la wa li da da sa ba yang da phaning khui la ga na wi naung la wa ba le cho chi ma pham kho ka chi pa aina tam ji theng sangai ye ji hangai ning sinai re